Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Aituā Whakaipoipo by Aesop. There are two kupu hou in the kōrero, and the first is kōingo, and it means to desire. E kōingo nei te kōtiro ki tētahi ahi kirimi. The girl desires an ice cream. Our second kupu is kō penu penu, and it means to crush. I kō penu penu te kuri I te ahi kirimi a te kōtiro. The dog crushed the girl's ice cream. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Aituā Whakaipoipo, nā Aesop. Arā tētahi raiona, te wete kina ai e te kiore I tētahi tārore, I pērārawa tōna whakawhetai ki te kiore, ka mea atu ki aia, kia tonoa tāna e kōingo nei. Ā, māna tērā e whakatutuki. Nā te ihi me te wehi o te kiore, ka ki atu ia, e kōingo nei au, kia mohea tō tamāhine. Nā reira, ka whakaritea e te raiona, nā ka karangatia tāna tamāhine raiona. Ka toro atu ia he oti, he kore nāna I matāra, te he kitea ai tāna tāne. Nā wai ka menga tōna waiwai, ki runga I aia, ka kō penu penu tia ia, kia mate rāno. Ko te kiko o te kōrero, ka kino ana te kōingo, ka kino hoki te whiwhinga. The Fatal Courtship by Aesop. A lion, whom a mouse had freed from a snare, was so grateful to the mouse that he told him to name what he most desired, and he should have that wish. The mouse, fired with ambition, said, "I desire the hand of your daughter in marriage." This the lion good-naturedly gave him, and called the young lioness to come that way. She did so, and rushed up so heedlessly that she did not see her small suitor, but placed her paw on him and crushed him to death. The moral being, bad wishing makes bad getting. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. We have some exciting Patreon news to share. There's a brand new tier for anyone to join. For those of you who want to tautoko Whakamiere, but don't mind too much about the other perks, there's now a $2 tier. That's just 6 cents per day to keep the podcast ad-free. You can, of course, also purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. A huge mihi goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about our subscriptions and to join our whānau. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.